Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, pampagaanta karong buntaga ato ililahon kining proud bisdak nga flight attendant nga trending sa social media, YouTube ug TikTok influencer. Makauban nato karong buntaga Jen Barangan. Good morning, Jen. Hi, good morning, Nico. Good morning sa tanang mga kapuso. Thank you so much for joining us karong buntaga. Kinsay may naghatag nimog idea nga musod ini sa social media labi na sa pag-vlog? Nag-start jud siya kay nag-upload ko og video about what's inside a flight attendant bag. Pero sa Facebook lang ko na ko siya gi-upload. Then after I uploaded it, daghan kayo ni comment nga, "John, you should start vlogging kay bagay sa imuha." People are really curious about the life of flight attendant. So that's why naka-decide ko, bitaw, why not putting that content sa YouTube? So that's why na-realize ako nga mag-start of YouTube. And also, since we are traveling a lot and a lot of people are also asking me about mga tips of being a flight attendant, mga inana. How is it like dihang na hinay-hinay na nagkadaghan imong mga likes, imong fan base? Kumusta ang feeling? At first, wala doon siya ni-think in nga nagkadaghan ang akong audience or akong community is ni daghan siya. Pero kato nang ni-sink in na siya nga, I think when I reach 10,000 subscribers sa YouTube and when people are starting creating fan pages for me, overwhelming kaayo siya. And at the same time, naagin siya kanang, there's also a sense of responsibility for your audience. Kaya akong audience manggod, mga bata pa sila. Like, it ranges from 9 years old to 20 plus. So, everything you post, you must be very responsible because in some way, you'll get to influence them. Ning venture lagi kag TikTok dyan. And then, notably, pati naghana sa imong mga likes, nililibog yun ang mga likes, bale. I joined TikTok, it's because of ECQ. Na-shock na lang ko nga na nag-trending video and it's really overwhelming and I'm so happy. As a flight attendant dyan, pwede may mga yun nimog sample, unsa may mong pamaagi pag-announce? Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Kapuso Airlines welcome you to Manila. On behalf of your flight deck crew headed by Captain Asnar with First Officer Pimentel and the rest of the team, we thank you for choosing Kapuso Airline, your airline of choice. Kalapag lang po natin sa palitarang pagdaigdig ng Ninoy Aquino, maligayong pagdating sa Manila. Sa ngalan po ng bumubuo ng lipad na ito na pinangungunahan ni Kapitan Asnar sa tulong ni Unang Opisyal Pimentel at sa lahat ng bumubuo ng lipad na ito, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ng pagtangkilik at pagsakay sa Kapuso Airlines. Maligayang pagdating. Maraig naman jud may sumurag lubos-lubosin na sa namo pod, Jen. How do you say kuno mahangyo minimo sa atong programa karon GMA Regional TV Live? Unsa may pamaagi sa imong naandan nga spiel sa airline? How do you promote the show? Mga kapuso, kanunayan ninyo ang pagtan-aw sa GMA Regional TV Live kada buntag every weekdays kay nagdalit kini kaninyo pagtunan og inspirasyon sa maisugon nga pagpadayon sa kinabuhi kada adlaw. Ang GMA Regional TV Live ang nagpahinumdum kanato nga mga kapuso nga ang tanan kahulihok ug adunay kasing-kasing alang sa tanan makaya ra jud nato. This is Jen, your flight attendant bound for Cebu, and thank you for flying with us. Yay! Thank you, Jen, for being so game with us this morning. Finally, message lang nimo sa imong tanan nga mga fans, mga followers nimo. Hold on to that dream. Okay, on everything that we face, I mean, in life in general, we do encounter a lot of challenges. I mean, turbulence is inevitable in life, but what is important is that you have a clear vision of your destination, and one day you'll get there. Malanto, Nico. Thank you so much. Very well said. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga ang trending ug sikat nga flight attendant Jen Barangan. Thank you, Jen. Thank you so much, Nico. Thank you. Thank you. God bless you.